Then I saw another angel, flying in the midst of heaven, saying with a loud voice, "Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made the heaven and earth, the sea and the thing of water." Mwene data Berase Karame nari bazibese ndakwifuza kugira ngo tuganire ku bibazo bimwe bimwe bijyanye na Bibiliya kuko nibazo bikunze gushika kumbure bikabazwa ariko kenshi inyishu ziratangwa kuko bisanzwe ariko nagira noneho mbaze tutubazo bukenye hanyuma namwe mugire icyo mutwunganira. Urakoze mwene data Joseph, nanjye igihe kinini maze kumva inkuru zawe nifuje kubonana nawe, noneho Imana ishimwe kuko tubonanye. Murakoze cyane, nishimwe rwose. Ikibazo rero waba ufite ko ijambo ry'Imana ari ryo rituyobora twese, baza turagusubiza twifashishije iryo jambo. Ikibazo cya mbere mfise ni ikibazo abantu bakunda kubaza bati, ubwo mwebwe abadivantiste ntabwo mwitwa abanyamategeko? Kuko jewe yo niko ndavuga ubutumwa maze kuri icyo Imana yankoreye ngo ndababwire akamaro k'isabato, ngo ndababwire akamaro k'ibyagezwe, baca bangira ko ndi umunyamategeko. Hari icyo gutunganira kuri icyo? Mwene data rero, niba umuntu wese ashaka kuyoborwa n'ibyanditswe, ibyo abantu barabivuga koko. Yamara reka turebe amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'uwavugishijwe n'Imana Yesaya. Turasoma mu bice 56 muri Yesaya, hanyuma turabe icyo ijambo ry'Imana rivuze ku bantu bose atari ku badivantiste, kuko iyo bavuze abadivantiste bibwira ko ari akagwi k'abantu, ariko Imana hari icyo ivuga kandi itegeka umuntu wese. Hano muri Yesaya 56 umurongo wa 6 hari amagambo y'Imana avuga gutya, dusome mu izina rya Yesu. Amen. Kandi abanyamahanga bahakwa kuwiteka bakamukorera bakunze izina ryiwe, bakaba abagaragu biwe. Umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye. Ibindwe ngo abo nabo nzabageze ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwa ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Ku murongo wa 6 ahahera havuze ngo umuntu wese, ntabwo ari umudivantiste gusa rero. Iyo bivuzwe ngo umuntu wese, kumuresama muri Bibiliya y'Ikirundi umurongo wa 6, kuko iri jambo rivuze ngo umuntu wese, ntabwo ari umudive yavuzwemo hano. Ni kuvuga ari wowe, ari uyu, ari umukatolika, ari umuyisilamu, umuntu wese mu baremwe. Noneho reka sabe umuntu ko wisavye mu Kirundi, kandi n'abanyamahanga bifatanya nanje uhoraho kugira ngo bankorere, bakunda isezerano ryanje, baba basavyi banje. Umuntu wese aziririza isabato ntayikengere, akabangiriza isezerano ryanje, abo nabo nzobashikana ku musozi wanje wera, mbanezereze mu ngoro yanjye yo kumusengeramo. Ibimazi byabo byo koswa n'ibyo gukererwa bizokwemerwa ku gicaniro cyanje, kuko ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. ngira ngo rero mwene data urumvise ko ngo ari umuntu wese. ni kuvuga uwo muntu wese rero afite amahirwe y'agahe ko kubaha Imana no kuziririza isabato ntayikengere. Kuri uwo murongo wa 6 mu Kirundi babivuze neza cyane. Twazanye Bibiliya z'indimi zinyuranye,
n'uwo ushaka akareba mu y'icyongereza kuri uwo murongo wa 6 havuga ngo umuntu wese ashaka gukorera Uwiteka ngo amubere umusabyi akunda izina ryiwe. ngira ngo umuntu ukunda izina ry'Uwiteka hari ibyo yamusabye. nibyo by'ibyo rero niwe muntu wese. wongeye gusoma ku murongo wa 6 havuze ngo kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera ngo bashaka gukunda izina ryiwe. nta muntu rero yakunda izina ry'Uwiteka atagendera muri iki cyagezwe, kuko bivuze ngo umuntu wese aziriza isabato ntayikeye. sinzi niba mbishiye nishinze ibyanditswe nta rindi no kongera kuko Imana niyo itanga ibisubizo. ubwo umurongozi wacu ari Bibiliya igitabo cyera cy'Imana. iyo nishyura Tom genda yumva ndatomba mu kibondo sobanukiwe. Urakoze cyane. kiretse gusa bene data kumbure batara polisi yagiye birabagora gutahura kuko uwo mututaraba muke. nizera ko Imana kuko dushishikara kubasengera izokomeza kugira igisubizo. ndetse no kunganira ugafata n'iri somo ryo muri Yesaya 58 kuko abavandimwe bacu natwe ubwacu muri Yesu Imana ishaka idini itaryarya. utarasoma 58 ikibazo kije aho nyene. hari amajambo dusoma mu byahishwe Yohana 1:10 avuga yuko umunsi umwe Yohana yari muri mpwemu umunsi w'Imana. hanyuma hacaboneka n'ijambo riri muri Yesaya 5:8 ayo majambo wewe woyadusobanurira gute kugira ngo tumenye icyo Yohana ariko aravuga umunsi ariko aravuga wari? mu by'ukuri reka wenda dusome muri Mariko niho duhera, kuko uriya murongo w'10 wo mu byahishuwe rimwe ubwo yari mu mpemu ari mu mwuka hariho ikintu cyari kibaye. nuko yavuze ngo umunsi w'umwami. ku munsi w'iki? muri Bibiliya rero hari amagambo avugwa muri Mariko igice cya 6 kugira ngo twumve umunsi w'umwami, uwo munsi w'Imana. Mariko 6 duhereye ku murongo wa mbere kugeza wa 5 habonetse amagambo y'Imana avuga ngo umunsi w'isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwa be baca amahundo bayavunga mu ntoki zabo barayahekenya. nuko abafarisayo bamwe barababaza bati niki gitumye mukora ibizira ku isabato? Yesu arabasubiza ati mwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzaga we n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akenda imitsima yo kumurikwa akayirya akayihaho n'abo bari bari kumwe, amategeko atemeye ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine. kandi arababwira umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. nuko rero ku munsi umwami cyangwa umunsi w'Imana, mbese ntiwizera ko Kristo ari Imana nzima? noneho rero umwana w'umuntu ni umwami w'Isabato. no ku munsi w'umwami wacu ni ku isabato. ahandi wabibona se uwo tubonera cyangwa hari uwobona ahavuga ngo hariho uwundi munsi w'umwami utari isabato? Bibiliya ikaba yobyerekana. ntabwo haboneka kuko icyo ni ikibazo cyama cyaje kumbure cyo turakishura muri ubwo buryo abantu bakagira amakenga. wewe noneho ubaye uwa kabiri, ubaye uwa gatatu, ubaye n'abantu benshi tumaze kuganira bakatwishura nguko nanjye niko nishura nisunze icyo Bibiliya imbariye. hahandi muri Yesaya rero 58 nuko Imana ishaka idini itari ryarya. ntabwo nshaka ko dusoma icyo gice cyose, ariko amajambo haboneka ni amagambo avuga kwisonzesha, kwiyiriza ubusa usenga, nk'uko twebwe tubikora na bene data bakabikora. ariko tugeze kuri wa murongo wa 13 yavuze ko kwiyiriza ubusa no gutanga ugafasha imfubyi ugakora n'ibindi byose. si umunsi wo kwirirwa utariye ngo uri guciragura ngo n'amata ntiwayamize oya. ariko ngo ibyo byose numara kubikora
nturekeraho ahubwo ngo nuhinduke ukandagira isabato ni igice cya 58 wa 13 na 14 ushobora kuhasoma nta kibazo. Amen. Niba kuri ikirenge cyawe ntukandagira isabato ukareka gukora ibyo wigombera ku munsi wanje wera ariko ukita isabato umunsi w'umunezero rero umunsi wanje wera ukawita w'icyubahiro ukawubaha ntukore ibyo ugomba ubwawe ntiwironderere gukora ibyawe ntiwirirwe mu bijyandijyandi by'ubusa nuko uzonezererwa jewe uhoraho nanjye nzokwa kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu kandi nzogutumikisha ubwo yasogokuruza Yakobo wakanwa kanje jewe uhoraho ariko kabivuze. Amen. Amen. Ngira ngo rero ibyo uhoraho avuze ntawo kurirwa bihaririza no kuri gutomoye no kuri gusesuye. Hari kandi kabazo ufise karibu ko nagize amahirwe nkakubona biranezereye cyane. Amen. Iyo tuvugana na bene data kandi Imana ishimwe cyane kuba yaramfashije kugira ngo nsubire gusoma nisunze wa murongo muri Yesaya 8 murongo wa 20. Dukunze kubura n'abantu benshi ndiko ndababwira iby'amategeko y'Imana. Navuga amategeko y'Imana ko akwiye kwitondera bakanyishura bati mwene data warazimiye uko amategeko yaraya Mose yarakuweho ubwo hari bihamya by'ukuri nkuko mba ndiko ndabivuga jewe ndashobora gusoma nkabona igihamya nawe ubona cyo kwemeza ko amategeko y'Imana agikora kandi iyo tuvuze amategeko umengo ni isabato irimo aho umengo bitandukanye. Ntukekeranye kuko havuzwe amategeko turabona ibihamya nka 2 cyangwa 3 bishobotse. Ngira ngo muri Yesaya 8 hari amajambo y'Imana avuga ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihana abazavuga ibidahwanye n'iryo jambo bamubwira ntibuke nta museke uzabatambikira. Kumbure wenda abantu bakwibaza ataho ni mu isezerano rya kera kumbure ubu Yesu amaze kuza igikemura. Yesu yavuze muri Yohana 14 umurongo wa 15 aravuga ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ni Yesu avuze. Ese tumuvuguruza? Uvuze ko mukunda witondera amategeko. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17 abo bavuze ko ngo Yesu yaba yarayabambye reka tumubaze twisunze ibyanditswe byiwe. Yesu nta wundi tubaza. Hari umugabo yise umwana we ngo baza Yesu Dani iryo zina nararikunze cyane. Noneho rero ku murongo wa 17 hari aya magambo avuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe ninde? Yesu. Sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko ntazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizoshirira. Nyuma mu kuvayo igice cya 20 yerekana urutonde rw'amategeko 10 isabato ikaza ku mwanya wa 4. Uwo muntu rero yavuga ko kumbura amategeko yakuweho ariko Yesu akaba abihakanye kandi akaba yavuze ati nimunkunda mwitondera amategeko yawe. Kandi hano akerura ati ndababwira ukuri kugeza y'isi n'ijuru bikurwaho. Amategeko ntagira gute akurwaho n'agace n'akazatsa. Biboneka rero ko leta y'Imana yubatse ku mategeko kandi ntiyabikiri leta ibaye yakuweho iki amategeko. Nuko umuntu wese ushaka kuba mu ngoma y'Imana uko Imana ari umwami azubahiriza amategeko yayo adakuyeho na rimwe. Uzakoraho rimwe Yesu yamuvuze haya magambo bereka umurongo wa 19 wa cya gice cya Matayo ngo nukuzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshe hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira batyo
mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Ni ukuvuga hariho amahirwe ku bayigisha, hariho n'ingorane ku bayakuraho ngo nubwo ryaba ryoroshye. Nta itegeko ryoroha rero ngira ngo nta itegeko ryoroha. Reka dufate akarorero kagufi. Kumbure turiko turagendesha umuduga hano mu ibarabara, ariko itegeko ryoroshe ubona ko ritaremereye ni ukubona ahantu handitse speed limit. Bati ni 60 ni 70. Noneho nawe ukaryoherwa ugafata akaduga kawe ugahonyera umuriro, nuko uti ni na gashasha, wagira gutya ugasanga uri mu 80. Nta nicyo wagonze. Ni ukubera iki polisi guhagarika ikakwakana license cyangwa ikaguca n'amande. Wakoze uba warenze itegeko ryerekana ko aho hantu ukuriye kugendera muri 60. None Uwiteka avuze ati nuhindukira ntukandagire isabato. Uvuze ngo yarakuweho kandi cyanditse harya. Kumbure uwo mupolisi tumubwiye tuti nta cyapa nabonye, ndi mushasha aha hantu nta cyapa nigeze mbona, kumbure yotorera cyangwa se akavuga ati tutari ubizi. Ariko mu gihe hariho ibyapa impande zose, nkuko Bibiliya isabato cyanditsemo mu mpapuro zose, none ubona koko Imana izihanganira bica amategeko yayo kandi akiri ku byapa biyobora abagenzi bajya mu ijuru. ubwo none nkuko nakabazo ko mu ntaho iki kintu cyo kuvuga ko amategeko yakuweho ntabwo ari umuzi wa Satani ubereye muri Eden. None Satani akaba ariko arawukoresha no muri iki gihe kugira ngo ahende abantu nta mategeko ariyo bakora ibyo Imana itagomba baze bahinduke neza cyane. Kuko reka dusome n'ubundi Bibiliya, tugende mu gitabo cy'Itangiriro, tubona Itangiriro igice cya 2, niho Imana yatanze itegeko. Turasoma duhereye ku murongo wa 15. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15. Ntidusoma byinshi cyane. Ngo Uwiteka Imana ijana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Umurongo wa 14. Ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ni itegeko cyangwa si itegeko? Ni itegeko. Ndetse Bibiliya yavuze ngo igenza gute? Ku murongo wa 16 ngo nuko Uwiteka ategeka. Uwiteka Imana itegeka wa muntu. Bigaragara ko igihe cyose Imana yavuze itegeko. Hanyuma Satani azana uburiganya aramubeshya. Yaje amwibarisha utubazo tubona mu Itangiriro igice cya 3 mu gice gikurikiyeho mu Itangiriro nyine ngo inzoka yarusha uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibazo uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ngo nawe ko Imana yari yamaze kubaha ibyo kurya ikabaha ibiti, bari gutungwa n'iki kandi yabemereye kurya? Ariko Satani umuriganya aza avuga ngo ni ukuri koko Imana yari ababujije kurya ku giti cyose. Umugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byose muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya. Umurongo wa 3. Keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirya, ntimuzazikoreho mutazapfa. Umurongo wa 4. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. 5. Kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza agahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Nagira ngo nkubwire rero muvandimwe mwene data dusangiye urugendo, kugira ngo n'abashobora kubona no kumva iki kiganiro cyacu basobanukirwe n'iki kintu. Imana yarategetse ntiyisubiyeko, kandi Satani we yaje abeshya ngo ni koko Imana yababujije kurya ku bintu byose. Kandi kimbabaza cyobabaza n'ubundi
n'undi ashobora kumva iki kiganiro ko uyu mugore yari amaze gusubiramwo iri tegeko kuki yemeye kurya kuri izi mbuto nuko yemeye guhendwa n'inzoka akumva ko hari ikindi kibaye. Uko niko abavandimwe bacu bene data b'abakristo basubira mu magambo y'Imana yanditse muri Bibiliya ariko bakicara mu mategeko. Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Hari ikindi kibazo gikunda gushika nk'abantu kumbure bavuye hanze y'ishengero rya Seventh Day Adventist. Navuze ko ndakubaza utubazo dutandukanye sindi kuri sije imwe rwose nta kibazo reka mu ishengero kumbure barabatijwe mugabo iyo baje mu muco wa Seventh Day Adventist biragaragara ko mu bigisha bakatahura kandi bagasabwa no kubatizwa. None biremerwa ko babatizwa cyane nk'umuntu w'umurongozi abatijwe kumbure yafashe Imana yamumurikiye uwo muco mugenderamo w'abasenga ku munsi w'imwe. Haba hari ikosa ryogaragara ko uyu murongozi yakoze ibitameze neza? Urakoze cyane, ndagira ngo twifashishe n'ubundi Bibiliya tubanza kwibaza mbese uyu muntu yabatijwe nande. Iyo dusomye muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 tuhabona icyitegererezo cy'abantu bari barabatijwe ariko igihe bakira ubutumwa bwa Kristo barabatijwe. Abo nabo reka tubasoma aha hantu kugira ngo bidufashe uko ibihamya ibishinga nkahe ni Bibiliya gusa. Hariya mu byakozwe n'intumwa 19 tuhabona ngo abigishwa ba Yohana umubatiza baje kuzura umwuka. Biboneka yuko hariho ikintu umuntu aba ahajije cyangwa ababura. Apolo akiri Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso. Aha ni muri Efeso asanga y'abigishwa bamwe arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntago twari twumva yuko n'umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohani yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uwuzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza umwuka wera bazaho bavuga izindi ndimi barahanura. Abo bose bari nka 12. Ngira ngo mwene data biragaragara ko abantu bari barabatijwe mu batizo wande wa Yohana. Ariko abagiye kubatizwa na Yohani bose ntabwo baje kuri Pawulo, ahubwo hariho ikintu aba bantu bari bungutse. Hari ikintu aba bantu 12 bari bamenye batari basanzwe baramenye. Kuko igihe Yohana avuga ibyo kubatizwa ngo abantu bose baraje n'abasirikare bo kwa Herode nkuko tubibona mu gice cya 4 cya Matayo, ngo bose baraje nyine umugenzi wo kubatiza banyura mu mazi bu 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 barabatizwa. Bigaragara rero yuko aba bantu bari barabatijwe. Ariko ababatijwe na Yohana bose ntabwo basanze Pawulo, ahubwo aba bantu hariho ikintu babonye batari barabonye igihe baza babatizwa bigendera byari umugenzo usanzwe. Ariko noneho kuko bamaze kumva ko hari ikindi kintu aricyo mbaraga yavuzwe y'umwuka we, niyo mpamvu iyo umuntu ahamagawe n'umwuka wera ntago twebwe dutegeka abantu kubatizwa, ahubwo umwuka wera niwe atuma bagenza ngo murakoze cyane niba atuma babatizwa. Icyo iyo ni inyishu nziza kumbure bo birumvira ngo n'abadivantiste babahata, ariko twisunze ijambo ryanditswe mu gitabo cyera biragaragara ko ari umwuka w'Imana w'Imana aberekeza ati nimukora ibi bintu kandi ni byiza. Ikibazo kindi gikurikira, murabona dusenga mu mashengero atandukanye kandi amashengero menshi afise abantu benshi cyane bikirenga. Kandi ishengero nigeze kumva rifise biliyoni 2. Kandi ishengero ry'Abaroma rifise biliyoni 2. Hanyuma
urakurikiramwo za anglikana, za orthodoxe, za pentecoste, za methodiste, abandi bakaba amashengero mato mato. Mbega abo bantu nibwo baba batagendera batubahiriza amategeko y'Imana, kandi mu ruhande rwanje ndazi ko amategeko ari kirombe arabira kugira ngo mwe amutaguze icyaha. Mbega none Imana izoshobora kurimbura abantu bangana gutyo ibiliyoni 2? Imana si nyembabazi, mukivi babizera Kristo wenyene atakibazo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri muvandimwe, ntitwibeshye kuko Imana si umukene, Imana ifite kugira neza, ariko Imana ni umwami n'umutegetsi. Ntizihanganira umuntu wese wica itegeko ry'ijuru. Reka turebe amagambo aboneka mu cyete cya 2 cya Petero. Nzi ko abantu benshi bashobora kutwumva bakwibaza bati kuki mwivanda mu isezerano rikuru. Byakera urakoze cyane. Nicyo cyatumye ngerageza ku kiganiro cyacu ku bibazo ubajije cyaza kisunze amagambo yabonetse mu isezerano rishyashya ariyo umwami Yesu yavuze, ayandi akavugwa n'intumwa zagendanye nawe arizo zabaye abahamya be. Mu cyete rya 2 Petero yandikiye itorero ry'Imana, tubona duhereye ku murongo wa 4 igice cya 2, ni Petero wa 2 igice cya 2 nyine. Reka duhere ku murongo wa 4. Hari amagambo akomeye avuga kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyororo y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka, kandi ko itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa. Iri jambo bumve ngo n'abandi 7 gusa, rimwe mu cyongereza ngo only. Ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodoma na Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabariza umutima we ukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yareba akumva. Umurongo w'9 rero nsobereza ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahawe. Yego murakoze. Ngira ngo icyo mvuze taragira kivuga ururimi ukoresha n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Eko ndavuga ndasoma hano araho nasobanukiwe. Usomye hariya muri Bibiliya. Nuko ntasobanukirwa niko n'undi atosobanukirwa. Reka gusa usome mu Kirundi. Kugira ngo kumureze umuntu wese ashobore kumva. Murakoze cyane. Nizera ko kandi ari umunyarwanda cyangwa umurundi azabyumva azashobora kumbuka. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko kw'Imana itagiriye ikigongwe abamarayika bakoze ibyaha, ariko ikabakororera ikuzimu, ikabashira mu vyobo vy'umwiza ngo barindirwe gucirwa kw'itereka. Kandi ko itagiriye ikigongwe isi ya kera, ariko igakiza Nowa umwigisha w'ibyo kugororoka hamwe n'abandi 7, aho yazana umwuzure ku isi y'abatayubaha. Kandi ibisagara vy'i Sodomu n'i Gomora ko yabikiriye kw'iteka ryo gukomvomorwa, ikabigira iminyota, ikabishiraho kuba akabarore kabazogenda batubaha Imana, ikarokora Loti umugororotsi yababazwa cyane n'ingeso n'isoni nke z'abatirinda. Kuko uyo mugororotsi aho yari muri bo yagira akabonge uko bukeye mu mutima wiwe, ukugororoka kw'ibikorwa byabo by'ubugarariji yabona akumva. 9 umwami Imana arazi gukiza abamwubaha, ibibagerageza no kurinda abagabitanya bahanwa gushitsa umunsi w'amateka. Ngira ngo
uwo muntu yavuga ko isi ifite biliyoni zingahe ngo ntibashobora kurimburwa. Bibiliya umuyobozi, ijambo ry'Imana, umucyo tuyobora, yerekanye neza na neza yuko abo mu isi ya mbere harokotse abantu 8, aho ni mu isi yose. Uwo muntu yakwizera Bibiliya rero akibwira ko Imana izakora ibyo twakwita deliberation ku bacumura b'uyu munsi, uyu murongo urabihakanye, kuko ngo Imana ikiza abayubaha ibibagerageza, ariko abagabitanya bakora ibizira ibarindirije wa munsi w'amateka ngo bahane, ititaye ku bwinshi bwabo, kuko Imana ntibuzi ibihembo. Abenshi beza ibasha kubahemba, ariko n'abenshi babizabahana ntabwo bayirusha imbaraga. ngira ngo birasobanukiwe. Icyo ni ikibazo gitahurika. Itagiriye akagongo isi ya kera ni Bibiliya ivuze, ntizogirira akagongo abagabitanya bica amategeko y'Imana imbona n'abamarayika. no usome mu gitabo cya Zaburi 111 umurongo w'8 ibyagezwe byawe Imana birahamye, ibi bitazosha byashyiriweho mu mateka no kugororoka. Wasoma muri mu Migani 2:8 umurongo w'9 havuga hati uwica amatwi ntiyumve ibyagezwe ngo no gusenga kwiwe ni gisesema. Ni kuvuga uko gusenga ntabwo kwemerwa n'Imana. Numva nyene bibabaje cyane. Rero Jenny ndiko ndakebura bene data uraba ijambo ry'Imana ko bakasura kuri bya byagezwe na bya bishinga naye ariko sezerano rya kera nirisha. Ndetse na Matayo 5 ntunganira, Matayo 15:8-9 avuga ngo bansengera gusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ayo nayo rero nuko batoye ibyo Bibiliya itavuze bakabigira nk'imigenzo, bagasenga ku munsi wa mbere w'izuba, bagasenga ibishusho bya Mariya na Yosefu kandi ari ibishushanyo bya Arteme, bya Bikira Mariya n'ibindi, bakabizana bakabisimbuza ukwera kw'Imana nzima. Abo rero nibo Bibiliya ivuze ngo barindirijwe umunsi w'amateka ngo bahane, ntabwo bazakira ahubwo bazahana kandi bazahanishwa n'ubutazi. Imana bababarira cyane, tuvuge amina. Nuze amina no banihenze reka mvuge Imana tubabarira cyane. Oya mwene data, ijambo amina ni ijambo rivuga ngo bibe bityo. Ku Mana rero mu ijuru bavuga ngo amina, kuko amateka y'Imana arayo kugorora. Reka kwicuza ngo ntibavuga ngo amena, ahubwo uyu munsi abantu ntibakirwa n'umucyo bawakira, ariko abazawanga bose ijuru mu kubarimbura igihe Imana izabizanye igihano cy'inkozi z'ibibi, abijuru bose bavuga ngo amena, kuko amateka yawe arayo ukuri no kugororoka. Arakabaza kamwe ngo mandagirize ko cyangwa tubiri gusa niko ngomba kurangiriza ko wewe wari wishingiro rya Roman Catholic, kandi wari igikomangoma David gutyo, wari ufise ibikorwa imirimo ihambaye. Ushobora kutudondera imirimo wakora kugira ngo dusobanukirwe ko wari ugezemwo ingene wafatwa mu ishengero, hanyuma umuco ukakwakira ukabona ko ibyo byose ugiye kubiheba kandi ugakurikira umuco. Wotuganirira bikeya. Mu bikorwa nakoze mu by'ukuri nkimara kuvuka nabatijwe mfite ukwezi kumwe, ubwo nakuze ndi umukiriya. Navyo birema kubatizwa umaze kwezi kumwe. Muri Kiliziya Gatolika uruhinja rukivuka si ibyo gusa, ahubwo uruhinja ruvutse bakabona ruragoyagoya ntiruza kubaho nabwo rurabatizwa, ndetse abagatolika babateza n'indi korotse. Ni kuvuga rero icyo gihe ntabwo babateza bizeye. Ni kuvuga nakuriye rero mu ishengero nitwa uwabatijwe, nakuriye mu itorero nitwa uwabatijwe. Noneho igihe nari ntanguye gukura nkira agahungu gatoya nko mu myaka 9-10, nagendana nabo bita ingendanyi za Mariya. Ni kuvuga ba mama bagiye mu bintu by'imiryango ya Regio, natwe hari ahantu twaba turi batwigisha utuntu ko batwita ngo turi ingendanyi zande za Mariya. Noneho ntanguye gukura no kumenya ubwenge,
nashimishijwe no kumva ko nuba umuririmbyi. Byarandyohera kuririmba mpagararanye n'abarimu. Hari indirimbo bita Into Right zaririmbwa mu Kilatini, ni kera cyane, mama arazizi nyinshi. Twakora ibikorwa byo gukorera misa, bijya byo kwegera padiri, uzana akantu umuhereza imibavu ashyira ku ntuza ku bumbani, arimo arayicunda gutya, naryoherwa n'akamoto k'iyo mibavu. Nkumva rero ko kuba iruhande ya padiri ari ikindi kintu gikomeye cyane. Noneho ubwo uko nakomeje gukura nagenda nunguka, numva ashaka kurushaho kwinjira kuko nifuje kuba umupadiri sinabishobora kuko nabibabwiye kare. Hanyuma ariko maze gukura nabaye umwe mu bantu basoma amasomo yunganira. Hari isomo rya mbere ryo bavuga ngo ni isezerano rikuru, hari isomo rya kabiri riboneka mu isezerano rishasha, hakaba n'icyo bita injiri. Iyo njiri yo yasomwa n'umupadiri cyangwa uwahagaze mu cyimbo cya padiri mu gihe adahari. Ubwo rero narabaye umukuru w'abaririmbyi. Mu gukura narinjiye mu miryango, mvuye mu barejo ingendanyi, nabonye ko ibiryoshye nabo bamwe ari ukuba mu muryango wo bita abasaveri. Nabaye umusaveri. Ubwo nabo umusore nabaye umuyobozi mu basaveri, barantoranije bangira umuyobozi w'umugwi muto. Uko nakura barongera baranyongera mu muyobozi w'imigwi yose yahurira kuri centrale twariko. Noneho maze gukura ndetse nashatse n'umugore, icyo gihe bari bangize n'umuyobozi noneho w'imigwi yose y'abasaveri, abajosiste, abaskuti. Ni ukuvuga iyo twabaga duhuye mu byo bita ngo imiryango ya Action Catholique, mba uwo hejuru muri paruwasi, ku buryo haba hari nk'inama muri diocese kwa Musenyeri, nari umwe mu ntumwa zijyayo. Ni ukuvuga rero nta ngingo n'imwe yofashwe, nta mukobwa nta muhungu bashobora gufungira indoa tuticaye ngo twige ibyabo, tubone ko batanze amaturo, tubone ko baza mu misa neza, mbese tubone ko ari abantu badafite agaseno. Burya rero muri Gatolika haba amategeko ku buryo uramutse uteshutse gatoya, za misa utatonze, bya bindi utakoze, barakubwira ati uzobanza uze mu misa inshuro 30, ubyuka saa 11 misa ya padiri yo mu gatondo, utendenga kuri paruwasi buri munsi. Utarabikorera ntiwemere kubatizwa, ntiwemere gushyingirwa. Ibyo bikorwa byose narabikora, kandi ahantu hose nije babona na marume umwe yitwa Pio yuko ari twe duhagarariye abandi mu ishengero rya Gatolika aho twari turi. Murakoze cyane. Mu kiganiro cyawe hajemo ijambo rivuga padiri. Padiri niyumviriye ishobora kuba ijambo riri mu Gisupanyol cyangwa mu Kilatini rivuga data. Yes. Hanyuma padiri umutegetsi mukuru wo hejuru n'abakitwa fada. Bibiliya baratubwira ko ntakagira umuntu wo kwita so, kiretse ko data ari umwe ari yo mwijuru, abandi turabavukanye. None mwebwe hari umuhavuga kwikinumva ngira ngo hariho n'amakenga wowe waragize ngaho ubonye umaze gutambuka inama. Mu by'ukuri bwa mbere nabibona ko ariko biri, ahubwo iyaba wari uzi ko izo nzego hariho padiri ari we fada, hakaba na musenyeri ari we bita bishop, hakaba na papa. Nari ko se nari yagomba kuvuga papa yagiye. Papa rero na padiri ajya amazina yabo usanga ajya gusa, ariko bishop we cyangwa seigneur bisobanura umuremyi. Ni ukuvuga abo ni ba bandi Bibiliya ivuga ko bazicara mu rusengero rw'Imana bakerekana nk'Imana kuko bihaye amazina y'Imana ubwayo. Noneho rero nkiriyo nta kintu nabibonaho, ariko kubwo kugira neza ko Imana amaze kubona umucyo nibwo nabonye ko abo nita ba fada cyangwa ba data atari bo. Ahubwo nagira ngo nkubwire kumbure utarabayeyo, hariho abandi bitwa ababikira, badutegeka ko tubahamagara ba mama. Ugasanga umuntu w'umukecuru arimo arabwira umukobwa w'inkumi yambaye ivara mu mutwe, ngo mfashe ibi mama, kumva amwita mama, kuko ariko bigishije abantu
n'ubuhumyi buteye ubwoba kumva umuntu w'umusaza abwira umusore ngo nuko arangije amashuri yo muri seminari ngo ni se wiwe. Uko niko banjubije benshi mu isi, ngira ngo nkimara kubisobanukirwa nicyo cyatumye mvuga nti uhereye none mfite data umwe Imana, kandi n'uwanyumva yumve ko dufite data umwe Imana, abasigaye bose turabavandimwe uko zaba intumwa Petero. Reka turebe intumwa Petero hariya mu cyete cya Petero. Petero wa mbere igihe yariko arahanura abashingantahe, igihe ariko arahanura abashingantahe cyangwa abakuru b'itorero, aya magambo yarayavuze ngo soma mu Kirundi. Ugera he? Urasoma kumbure ugeze 4. Petero ahanura bishengero. Abashingantahe b'ishengero bo muri mwebwe ndabahanura, kuko nanje ndi umushingantahe mugenzi wanyu, kandi ndi icyabona cy'imibabaro Kristo yababajwe, kandi ifatanije namwe ubwiza buzohishurwa. Muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe, ariko mubikunze nk'uko Imana igomba. Ntimuburagirishwe no kurondera inyungu mbi, ariko muburagire mushize igikonyo. Kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe, ariko mube ibyitegererezo by'ubusho. Nuko umwungere mukuru niyerekanwa, muzokwambikwa mu mitwe igitsibo cy'ubwiza kitazoshira. Amen. Amen. Ngira ngo birumvikanye neza. Uyu Petero yavuze ati abakuru b'itorero bo muri mwebwe ndabahanura nk'uko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu. Umva ntabwo ari data na papa, ntabwo ari bishop, ni umuyobozi, ni ukuvuga ati dufatanije ibikorwa. Ndetse yavuze ngo n'umugabo wo guhamya imibabaro yande ya Kristo nk'uko natwe ariko turi uyu munsi, kandi dufatanije ubwiza buzagira buzahishura. Ngo muragira umukumbi w'Imana wo muri mwebwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi. Bakundi umuntu avuga ati ntegerezwa kubwiriza nkabona iki, hano amafaranga nta hano, atari bwo kugira gute kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza iki igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'uvuga twebwe umuntu w'Imana, umuyobozi yarakwiye kuba padiri, akwiye kuba icyitegererezo cy'ubusho ayoboye, kuko umurongo uheruka havuze ngo umutayi cyangwa umwungere nawe ninde? Yesu Kristo. Hari ibibazo byinshi nari kukubaza. Ni byinshi ariko ngumagarukirize ngaha, ni byinshi cyane. Biraturangirize ngaha, kumbure twaruha kandi kanya tuzosubira tuganira. Ikibazo cya nyuma ni iki, kandi icyo kijyamo no kurangiza ikiganiro cyacu. Ijambo ry'Imana muri Yohana 4 sinibuka 23-24 niba ndihenze, ntabwo ari turareba avuga ngo Imana ikwiye gusengwa mu mpemu no mu kuri. Ariko none uno munsi we urabaye mu Katolika, icyo tuba ariko ndakubaza utubazo dukeya. Ni kubera iki mukoresha ishapure, mugakoresha ngo amazi ahezagiye, mugakoresha imisaraba myinshi iriko agaca ku Bikira Mariya? Ikibazo kirimo byinshi, hari byinshi biri harya. Mwebwe murumva mutaba abantu ukiri mu gusenga muri buriya buryo ntabyo watahura, ariko uno munsi wobwira abandi iki ingene bakwiye gusenga Imana wisunze ririya jambo? Arakoze cyane. Mu by'ukuri
uyu munsi icyo natekerera cyangwa se nahanura abavandimwe bene wacu bakiri muri kwa gusenga k'ubujiji, n'iri jambo rivuga ngo iminsi y'ubutamenya umwami Imana yarayirengagije igahamagarira abantu bose aho bari kwihana. Kuko iyo watubaza nkiriyo, hariho abatubaza ati kuki musenga mufashe amashapure mufashe ibishushanyo. Hari ibyo ni ijambo rivugitse mu gifaransa ngo ni materiel didactique, cyangwa se ni ibikoresho by'imfashanyigisho. Ariko ubwo namara kubona umucyo ngasobanukirwa, kuko niba bazana ishusho ya Yesu, niba bazana iya Bikira Mariya, niba bazana ndetse n'ishusho y'Imana barayerekana data nk'igisaza gifite ibyanwa byinshi cyane, noneho Yesu bakamwerekana nk'umuntu w'agasore, hanyuma umwuka wera bakamwerekana nk'inuma. Ibyo bicapo birahari, barabikora. Ariko iki jambo ry'Imana rivuga ni iki? Igitabo cya Yesaya ibice 45 cyangwa 46 niho hari aya magambo. Yesaya, Imana yaravuze kandi Imana ntihinduka. Ya Imana yaravuze kandi Imana ntihinduka. Reka washaka dusome uhereye ku murongo wa 5, hanyuma turaza no muri Yesaya 46 turahasoma amagambo makeya. Ninjye Uwiteka, nta wundi nta yindi Mana ibaho atari jye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho atari jye. Amen. Ubwo nibyo Uwiteka yankoreye. Ibyo Uwiteka yankoreye mu by'ukuri. Ku murongo wa 18 aho muri icyo gice haravuga ngo kuko Uwiteka yaremye ijuru ari we Mana, ari we yaremye isi akayibumba akayikomeza. Ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwaho. Avuga ati ninjye Uwiteka, nta wundi ubaho. Sinavugiye mu rwihisho ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima. Sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa. Reka tugere mu gice cya icyo gice, dusubire ku murongo wa 15. Mana ya Isirayeli, umukiza nukuri ni wowe Mana yihisha. Bazakorwa n'isoni bamware bose, abarema ibishushanyo bazamwarirwa hamwe. Ubwo ababirema bazakorerwa n'isoni hehe? Hamwe. Uraba wibutse iyo mirongo cyangwa turayibuka? Noneho ku gice cya 46 ku murongo wa 5 nshaka ko tunyarutsa. Uhoraho Imana ya Isirayeli arabaza ati murongo wa 5, mwamwanya nande duhwanye kandi mwashushanya nande twazi? Ngo basukanuriza zahabu mu mufuko, bagera ifeza ku minzani, bakagurira umucuzi akabacuriramo ikigirwamana, bagahera ko bakakikubita imbere bakakiramya, maze bakagiheka ku bitugu bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo, kigahagarara aho bagishinze, aho ntikizahishingura. Nubwo umuntu agitakira ntikibasha kumusubiza, cyangwa ngo kimukize ibyago agize. Ngiyo inama. Icyo kintu bacuze, icyo kintu bakoze ntacyo kizamara. Kumbure isomo rya nyuma ni muri Zaburi 115, kuko bavuze ngo ni imfashanyigisho
njyewe maze kubona uyu mucyo ndashima umwami cyane nuko nabonye aya magambo muri Zaburi y'115 duhereye nko ku murongo wa 2 havuga ngo kuki abanyamahanga babaza bati imana yabo iri hehe inyishu ndabahaniye ngo imana yacu ni ku murongo wa 3 yakoze ibyo yashatse byose twadondaguye muri Yesaya 45 ibyo yashatse byose yaragenje gute yarabikoze umurongo wa 4 ngo ibishushanyo babandi basenga ni feza n'izahabu ni bandi ni baba gatolika bacu bari babiri kuko Yesaya yarabibona no na mbere hose ubuze basenga ibishushanyo ni bandi Bibiliya ni iri kwirabivuga umurongo wa 4 nawe haraba ngo ibishushanyo babandi basenga ni feza n'izahabu umurimo w'intoke z'abantu bifite akanwa ntibivuga bifite amaso ntibirora bifite amatwi ntibyumva bifite amazuru ntibinukirwa bifite intoki ntibikorakora bifite ibirenge ntibigenda kandi ntibivugisha imihogo yabyo ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringiro dufashe usomera abantu bashobora kumva ikirundi kuri iyo Zaburi y'115 uhere ku murongo wa 2 abibwira ngo ibi bishushanyo ni imfashanyigisho imana ivuze iti oya soma umurongo wa 2 gukomeza ugeze hariya ku murongo w'indwi. Murakoze cyane reka dusome mu kirundi kumbure batumva ikinyarwanda niki gituma abanyamahanga babaza ngo imana yabo iri hehe ariko imana yacu iri mu ijuru yakoze ibiyihimbaye byose ibigirwamana byabo ni feza n'izahabu n'ibikorwa by'amaboko y'abantu bifise akanwa ntibivuga bifise amaso ntibibona bifise amatwi ntibyumva bifise amazuru ntibimoterwa bifise intoki ntacyo bikora bifise ibirenge ntibigenda kandi ntibivugisha imihogo yabo ababikora bazohwana nabyo mbere n'uvyizigira wese na Yesaya rero 46 umurongo wa 5 wa 6 kugeza 7 havuze ko ibyo bishushanyo bakora ngo n'uje kugitakambira ngo barabirema bagahondagura n'imisumari abandi bagacurisha inyundo barangiza ngo bakagiheka asa imana irahekwa ntabwo ihekwa imana ni mpemu none kuko imana ari umwuka nubwo babyikubita imbere ngo n'ugize ibyago akaza kugitakira ntacyo kimufasha rero maze kubona uwo mucyo ngiye mbona inama ntanga ariko abantu bava inyuma y'ibyo bintu babeshywa ngo ni imfashanyigisho kuko imana yabajije ngo mbese mu nshushanya nande dusa arwayibona ninde mungereranya nande duhwanye ninde ahwanye n'imana ubwo rero ni iki kintu cyiza cyuko imana ari imana igahabwa icyubahiro ntibangikanywe n'ibindi n'ubundi itegeko rya mbere mu mategeko yaryo 10 bivuga ngo ntimukagire izindi mana mu mbangikanye ubwo rero ababirema bivuze ngo bazahwana nabyo na wa undi yizera ngo nukuvuga uwabiremye numwe hari nabibwira mwene data ngo ko atari je nabikoze ngo navutse nsanga ariko bimeze ngo ngo imana izahana babikoze ariko hano Bibiliya ivuze ngo ababirema bazahwana nabyo mubyi zigira reka kwizigira ibipfuye bitagira umumaro ahubwo umuntu wese yizigira Uwiteka ukora Imana yacu ndetse ku murongo wakurikiyeho wa 9 havuze ngo wa bwoko bwa Isirayeli we wiringira Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira wanzu ya Aroni we wiringira Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira mwabubaha Uwiteka mwe mwiringire Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira rero ku 9:11 n'abasoma ikirundi babyumva neza ni ukuvuga boye kongera kwiringira ibitagira umumaro ahubwo biringire ya mana yakoze ibyo yashatse byose amen yemwe b'Isirayeli nimwizigire Uhoraho niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo yemwe ab'inzu ya Aroni nimwizigire Uhoraho niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo yemwe abubaha Uhoraho nimwizigire Uhoraho niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo urakoze amen ni ukuvuga ntitwongere kwiringira ibishushanyo ahubwo twiringira Uwiteka yakoze icyo yashatse cyose ibyo bishushanyo nta mfashanyigisho irimo ahubwo ni ibiyobya abantu bakazarimbukira ibyo murakoze cyane mwene data murakoze bose ku bibazo nari mfise mushoboye kunyishura nizera ko
ibi bibazo tuganiriye bizofasha benshi babyumviriza, kandi nibaza ko iki kiganiro kizoshika kure, ndazi kizobonwa na benshi. Imana yo mu ijuru ibashoboze, kandi nizigira ko Imana niyabikunda uzosubira kubonana kugira ngo tuganire aya majambo yo kuba ku bana bw'Imana. Murakoze cyane. Dusenge. Uwiteka ndawe wa twese ugira neza, muremyi w'ijuru n'isi, ikiyaga n'ibirimo, izina ryawe ryubahwe. Amen. Twari imbere yawe dufise ibibazo, kandi umuyobora wacu ni Bibiliya tubaturongora. Dushimiye mwene data Merance yabanye natwe kudufasha mu bibazo bimwe tutatabura, cyangwa inyunganizi yatanze mu bibazo byinshi tutatabura. Umugire neza, umuhezagire, kandi aya majambo tuvuganye agiye kuzoja habona kuri za DVD, kuzufasha abayumva ntibayakengere, kumbure ngo yabagije bukuru, yabagije Merasi arishura, babone ko ari ijwi ry'abamarayika ariko baravuga. Umumarayika ntagendagenda ngo umubone, akoresha ijwi ry'abantu Imana yabahezagiye. Nuko ndakwinginze ngo dushoboze, azushoboze n'abazobaraba bakumva iyi DVD, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Namwe muhezagiye.